udaba lami ngizolenza lifishane kakhulu. Amen. Amen. Lokuqala uMondli wakwaNtambo. Ngizalelwe endaweni yase-Utrecht. Ngihlala manje endaweni eNewcastle ngaphansi kwekhosi bakwaHadebe. Cela uphakamise isizwe wakho. Ngaphansi kwekhosi bakwaHadebe. Ngifike la ngoLwesihlanu ekuseni. Sengifika okwesibili la. Okokuqala mangiza la ngehlelwa nje isehlo. Khona isehlo esehla ekhaya ngonyaka ka-1980. Ngo-1980 ngangineminyaka eyishumi kuphela. Ugogo wami nomama babeyosika utshani endaweni sihlala emaplazini. Kwase kufika omunye ugogo nje omakhelwane. Babengishiye ney'ngane ngoba kwakuyimina nedwa engangimdala ngaleso sikhathi. Wasecela amanzi. Ngamphuzisa. Wasethi ngisacela unginikeze lo mntwana woniwe kakhulu kwakhona umntwana ka-anti wentombazane. Ngase nginikeza yena wamphuzisa amanzi. Waselandela ogogo. Uthe esikhashini esincane ngihambile ingane yakhala yayisha emlonyeni. Yasha saze sathumela ingane ukuthi gijime iyotshela gogo ukuthi ingane ikhala kakhulu. Babuye ogogo bayibheka bathola sekububi kakhulu. Lathi shona ilanga engasekho emhlabeni. Base bengibuza igama lami uMondli bathi Mondli umntwana nimpheni. Ngithi cha asimphanga lutho kodwa kufika umnethu ugogo umakhelwane umlandelile angeke ngisho igama lakhe nesibongo sakhe. Wabe esemphuzisa amanzi. Kwababuhlungu. Ngendlela ayeshe ngayo emlonyeni ngasasa kwadinga ukuthi angcwatshwe masishane. Wabe sengcwatshwa. Kodwa ngonyaka ka-2022 ubeneminyaka ewu-42 ahamba emhlabeni. Ngabe anginayo nje imali angisebenzi kulezo nsuku. Khona namanje ngifike anginayo futhi imali. Ngitshezwe yena inkosazana nje sabatha nayo ethempelini lasenkolweni khona lapha eSpringbok. Ebusuku uma ngabe ngizosasize la bese ngiba nesibonakaliso. Ngidrayivela lo dade engikhuluma ngayo. Uma ngifika ngipake khona lapha ngemoto bese kufika bengixosha bethi cha suka la ubaka ngale ngapha ngale lapho sebengisiwe manje kungamhosha lo bekhuluma ngayo lo mosha. Le ngane le eyahamba emhlabeni ngo-1982 ngiyibone khona kulo mosha lo osuwakhiwa manje. Kusho ukuthi lo mayengixosha lo wayengixosha ngixoshela ngale ukuze ngibone la khona lo mntwana. Mangabe ngipaka imoto ngapha sengiza ngapha ingondani siyabuya lo mntwana bekala ubengihlangabeza ejabule. Uthi mzala lesehlo sangehlele emhlabeni sangishiya nginamathumbu. Amathumbu konke angamungu. Awuchaza ngalo bana mosho kube ngamusho uphindawo. Khona umosho lomswa ngapha ungathi usuku ekhaya mphefumulo kwaye khona la. Lo lomswa ngathi usufakwe i-concrete phezulu. Ngimthole lapha athi mzala wasiza wafika lesiphindele kabi ubheke nje uNyazi selwamfana namathumbu ngoba ngahamba emhlabeni amathumbu amanqamuka. Ngalesikhathi bengenzela umsebenzi azange ngidle lutho ngangeke ngidle lutho kodwa sajabula kakhulu ngokufikile la. Bese ngangibhetheke izinto ngaleso sikhathi. Kulokhu bengithi angeke ngize ngoba senginamahloni ukuthi ngilo na-driver le nkosazana ngingenalutho. I-license yami besiphelile. Nge-28 manganotha nje i-temporary license yenziwe nge-28 ngemali yakhe. Engathi uNkulunkulu angamkhumbula. Inkosi busiseni kuzwile. Amen. Ngiyakhetha inkosi enkulunkulu. Amen. Hey Nazareth. Amakhosi amakhulu ajabulile ngonyama. Induna. Amabutho bonke bajabulile. Amen. Baze bafike ekhaya lomphefumulo. Amen. Ngizocela ngibeka amagamanyana amabili phambi kokuba ngiphakamise ngonyama. Amen. Sondeza lombo. Sifike kanzima Nazareth. Ekhaya lomphefumulo. Sifike kanzima. Imoto yengonyama iseli ngabe sifike kwazona. Yasala imoto yengonyama le yashaya igearbox
achitheka yonke Siyathokoza wesicelo zami zizodule phela amawulo kanye okay alright awazwabonisa kamnandi ukuthi Induna ngicela ukuzithula-ke mina ngiyinduna kaBhongela njengoba sakashiya uvela wafika ngiprofita amathinduni uNyazi Lwezulu athi ingonyama ngelinye ilanga sempumalanga wathi uyishiye Induna yami hawu ingonyama hayi Induna iprince le wathi hayi ingonyama Induna le ingonyama yabona wathi uNkulunkulu wethu isilungu angasizwa wathi hayi ingonyama umntwana loyo wathi hayi ingonyama Induna yami le wathi hayi uNkulunkulu wenu wazibona sengiyavuma ukuthi hayi Induna yami ngiyajabula-ke eManazaretha siyoba sifile siphuma le entabazwe la kunaqhamuka khona uNkulunkulu awu entabazwe bantwana bakithi uNkulunkulu la aqhamuka khona eManazaretha sinoNkulunkulu thina Manazaretha uNkulunkulu wabantu abansundu lo uyabona ngifuna ukunitshela eManazaretha ukuthi umuntu onsundu uyakwazi ukumenza umlungu uyakwazi nokwenza isefa umuntu ngendlela uNkulunkulu asidala ngayo wasidala ngomfanekiso wakhe ushembe asifani noNyazi thina sifana naye neBhayibheli liyasho lithi inwele zoNyazi zasifana nalezi zinto bathi nifuna njani uNkulunkulu manje ngoba uNkulunkulu siphambi kwakhe bamaNazaretha seduze kwakhe ushembe ningakungabazi lokho bengisathi ngiyanixoxela ukuthi sifike kanjani sifike ngoshembe uNkulunkulu yasala yengonyama imoto le hayi nami ngalanda yami lokhu iqhubheza ngathi asisathatheka manje manje noprince besamba ngeprince nengonyama ngathi hayi sizothatha yami iqhubheza siye phambili le yami iqhubheza yenza ngithi ho sukuva ya prince siyabili imoto imoto manje sibiliswa yini manje ibili imoto sithi amashinga lapha egaraji ingonyama ithi hayi angivule la ngingaqali ngithela amanzi awungonyama babonisa uVasina wakho lethe ingonyama babona hawu Vasina obusisoshembe ingonyama ithatha awuyifake ngaphakathi lesikhuphisa amanzi hawu wayama manje wenza ubona apha amanzi ahlanganiswa ne-oil nabafutha mawabila lamanzi laphayana uyabona ukuthi uVasina sangathi i-oil ixubile manje imoto ngathi siyishaya itop hawu zaze zafika zilama sifikile ngoNyazi la ngoba sine ngoNyazi ngasekela nami ngathatha umgeqo wami ngawubeka lapha ngawuhaka lapha emotweni nePrince ngoba mina vele nginawo umgeqo emotweni yami nethi anginazo ngathatha umgeqo ngawuhaka lapha emotweni nePrince size sangena le sangena ekhaya lomphefumulo hey amakhosi ajabile amen uyabona njengoba ningizwile ngithe ngiyinduna kaBhongela amen uBhongela uphethe isizwe sinsuku amen phethe wonke amakhosi ansuku amen ngizokhulumela isizwe sinsuku amen namhlanje angithi ngikhulumela uZulu ngikhulumela abaSuthu ngikhulumela amaXhosa ngikhulumela amaNdebele ngikhulumela isizwe sinsuku amen wonke amakhosi wesizwe sinsuku la nenduna zawo konke bala amen ngiyabonga amaNazaretha ukuthi sinyakhelile namakhosi nabo konke ngenduna ukuthi zizohlanjululwa alikho igazi elidlula laShembe amen singahlaba inkomo singahlaba imbuzi kodwa elaShembe igazi yilo elizogeza konke lehlanu zihlambulule zonke lehlanu zamakhosi uyazi amaNazaretha uShembe nibomlalele makakhuluma uShembe wathi hey maNazaretha asentabazwe maNazaretha ngicela nike nini kukhongolo sichansi sasimazela ngakhongolo simnikele imithuba hayi sahlangana singamakhosi sathi ulidingide le ndaba sathi nimzulu uNkulunkulu thina uthi ukhongolo uyalawulwa akazilawuli nomhlaba ewethu ukuthi nje thina sisaba belungu
hawu uNyazi uthini umshosha lathi kusezulwini lapha entabazwe amen sasihleli nenkosi zamaqadi la wathi inkosi yamaqadi mayifika la ebuza sihleli singamakhosi ingonyama engekho eyeMalawi inkosi yamaqadi mayifika la ibuza ukuthi inkosi yakuphi wena inkosi yakuphi ngathi mina ngiseseprince ngathi mina ngiyibhula kaBhombela ngiyibhula kaBhombela angazi ngizinto kanjani ngathi wathi ukuphi wathi Lwezulu wathi ezulwini umuntu kanti wena uqathi ukubula usezulwini wathi layidala wathi uthi ubaba uNkulunkulu wethi masalathi kusezulwini amukela ngokusemakade ukuthi wathi kusezulwini ngindula la manje ngithangula amaNazaretha bengisakhuluma ukhongolozi ukhongolozi sithi somnikeza lona manje angifuni ukuthi ushabu uNkulunkulu akaziyenze politiki ufuna nina amaNazaretha nizicabangele nasi sihlabelelo wathi wasivikela ngamakhosi manje amakhosi ayivikela kanjani anganawo namandla laye bayalayelwa na ingonyama umisizulu bake bayibekele bathi akohlala sisacabanga ukuthi sifanele senze ngendlela abadelela ubukhosi ngakhona kodwa ukuBhombela wathi makabuye entabazwe ngatshelwa yonkinto nje wathi ngibuyela wathi ngibuyile ezweni lakithi akusana Nazaretha eliyohlupheka amen uyabona isizwe sinsundu asinathi sonke singamaNazaretha sonke wena ungathi ungakholwa ukuthi awusinazaretha sonke namuza uNyazi ukuthi sonke siyophelela bonke bayozala bonke ngiyabheja ngibheja ngoNyazi ngitshempele ngibheja ngoBhombela ngitshela isitimela samampondo awankama abantu abansundu bayophelela ngiyabonga amaNazaretha ngiyabonga bengisafuna ukusho nje ukuthi mathi uNkulunkulu wethu sinika ukhongolo sitsho uZulu wathi ngiyobusela inkosi ngwabusela isihlalweni sami house uyabona nguphi manje ngize-upper house ushembe kuphela wazi ukuthi amakhosi ahlale upper house thina la besathatha sababeka sathi sicela niyosilwela imihlaba yethu ngoba nifundile nibuye England sicela nje ke nikhulume nabelungu thina sikhulumi nabo abantu thina singamakhosi kanti basithengisa baze basisusa nesihlalweni sethu kodwa okubuhlungu ukuthi asizange siye kuNyazi siyofika sithi Nyazi sicabanga ukuthi sibeka abanye abantu wena lawe nowasibeka khona ngabe sandlula kuNyazi sathi Nyazi loziBhombela mqaloshi sicela ukuthi kube khona abasizi bethu sasithothela ukuthi sebathathe babeka sibayanga uNkulunkulu kodwa-ke manje siyamdinga uNkulunkulu ngako konke siyamdinga uNyazi konke la ngihamba khona ngiyamemeza ngithi Nyazi loziBhombela ngicela uhambe namakhosi konke la yakhona uma khuluma kuzwakala ukuthi uhlalele imilabo Lwezulu amen kuzwakala ukuthi ukhuluma amakhosi manje ngiyacela maNazaretha angithi mina votela Lwezulu ngingangizwakala ngithe isihlabelelo sethu sithi wanivikela ngani ngamakhosi anamandla onke manje asanawo amandla kodwa mawula kwashembe mawula amandla yabuya kodwa abazwile bazoyazi ukuthi angisafuni ukuyitolika kodwa ngizongiza ngifuna ukhipha ukuthi ngithi hayi votelani lo ngithi wasivikela ngani anamandla wonke amakhosi ahamba nobani nomqaloshi amakhosi ahamba nobani noBhombela isitimela samampondo manje ngiyabonga maNazaretha ngibonga njani ngiyoze ngimtshele baba mesifika la ngithawu uNkulunkulu wethu wasifaka saze safika namakhosi wonke ngoba phela ngiyabona omunye nomunye bakayitiritela le moto athi angisasali la ingonyama yahamba ingonyama uNkulunkulu iyale Ekhaya lomphefumulo angisasali yasisala imoto engonyama
uprince wathi ngiyithatha ingonyama prince nasiyazi ingonyama adanye uthatha uvaskini ungawufaka la nawe usifikile amanazana irelatshani prince kungakhathazeki ngengudonse sibuyele intabazo izobe ihamba novaskini wonyazi amafutha abepeni amen Osuku futhi intawana uNkulunkulu lo intawana ngawula tonga mra ngawula isholo atsana le libla mantsibela na ja khome mlapo le shaba la tela na thala ka takamale wale maiba mabedi thabeng ya thinta ke re phepha dimpatisi ke banle ba sogone ba gona fati jeka mhudi ba shebile ha ba bona ba kholwa ke phuti ka pele isa ifika dimanuka ya yema ya yeta mrao ya yeta pili ya re ya ha rona Free State pula Ekhaya Sedi Ekhaya ngizanibingelela bantwana bakaNkulunkulu. Sengibuya kwesibili la ekhaya. Kodwa angigcini ukuza la ekhaya. Ngendlela engingaphathwa ngayo la ekhaya. So ngihambile iy'nkonzo kaNkulunkulu cishe zonke, kodwa ngizange ngamukeleke njengoba ngamukelekile la. Ngizathi lana kuseJerusalema. Ngendlela ngibona abantwana bakaNkulunkulu bathandana ngakhona. Bamoya munye ngakhona. So ngiyabonga amaningi anginawo. Ngizasho ukuthi ngiyamthanda nonke bantwana bakaNkulunkulu. amen So uNkulunkulu wenze umsebenzi omkhulu kakhulu. Wasusa amalala sithathe ipenshini ehleli phansi kwamsukumisa ukuthi nawo amakhosi aqalile. Wasibiza ngamalala singamakhosi wathi makhosi kwenzeka iphutha nanganikezwa indawo yenu. So-ke njengoba ngibuyele ukuthi ngizoninika indawo yenu. So-ke bona baku lower house thina siku-upper house. So-ke lokho ngizabonga uNkulunkulu ngokuNkulunkulu wethu noma esho njalo uNamalala ngaya kuNkulunkulu ngayomcela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu naku kunje sicela usibusise. Wasibusisa uNkulunkulu. amen So-ke impunzi ithe mayifika phezu komfula yajeqeza emuva yajeqeza phambili yathi siyaye eFree State. Yathi asiye eFree State siyintabazwe. Amen. amen